Ka All Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASTA but ka All Garo Hills SSA School Teachers Association AGHSSASTA hakakat artrik nailur kila ay por ya ka sorkar jala hadu ka laipo tereng bakan ay ka jing menjor na kabenta ka jing pankiw ya katulap jong kinohikay SSA hakajala. U General Secretary ka All Meghalaya SSA School Teachers Association uba wan pendap hi lapang but u President ke AGHSSASTA u Livingstone G Mumin habakren kilayat hu banadu usnam arjar katnriyo ka sorkar ka klem kantiyo syu ya katulap jong kinohikay. Kini kinohikay SSA kila mahamru balada ka sorkar kamla ban penurlong ya kani ka jingdawa ka jongki katkum kapor bakalabu kamban se ban penlong da ka jingaki ka baklembu por habaro ka we ka jela. Ha kashiti sya u menteri rangba ka jela u Konrad ke sangma u President ke AMSSASTA ba Peter Thenriang but u President ke AGHSSASTA u Livingstone G Mumin kilaong. Hadu mentang ngimpat syem layo ya kanu jubab na ka sorkar halor kani kapang ka bakongsan kabalayat mentala prasnam kata nadu ba ka sorkar kalapen kiyo khaddu ya katulap jong kinohikay SSA kumba baro ngitip bah halor ka jingkiw dor jong kimar ki mata kumba kalong menta kumta ngi dawa jor bade ban penkiw no mardor ya katulap kaban amduna ya ka 6% bat kat kum ka jingpen kala ya ka rukam siu tulap jong ka sorkar jela. Kumta kat kum ka jingsham rai ha ka jingalang jong ka CEC kaseng AMSSASTA but AGHSSASTA kabalalong ha ka henyo trik nailur ha Mount Herman High Secondary School Nongston ngidawa ng kasorkar baka dayban penkiw no mardor ya katulap jongi kinohikay SSA ha Meghalaya kat hadu ka laipo trik nailur ong kini ki arseng. Kumju ru kini ki arseng kila mahamru balada kani ka jingdawa jongki kam urlong kat hadu ka laipo trik nailur kumtaru kin penlong da ka jingaki klem dabu por ha ka jela barok away. Iwan hangni nakliang jongki All Meghalaya SSA School Teachers Association harkat berki perok kini tinapo Garwils ki All Garwils SSA School Teachers Association. Katkum ka rai jong ka CC meeting ke bangladep long haka yukrik kenis ladep ate po noksoi. Te nak ui gasur nilai rai tu bangin bu ya kasci dawa perkelmau khadu ya sorkar. Bat haka ni kasni nak liang jungi ngaku mu jel sekretari. Milawan bu ya knika cici perkelmau ka khadu nak benta ka sorkar haka bedi bat ka jipen kiu ya ka tulop ke jungi ya ka ba lapras nem kenti kani ka sorkar kam simla penkiu watang sinayaru nak benta ka jisi bujumi. Hadin ki babun ligi snem nadu usnem arjar ka kendai ngi labo iki mamrendam. Kat hadu mentah pas nak liang sorkar ni iba kam simton ke jing bakli jing kitri ka iki iruk nak benta jungi kini cai sisi. Ban penkiu lem ya ka bainong jungi ke ba la sa teng la sa nadu usnem arjar kan riu kalas ka bangi sa penkiu. Dia hari ni kesini kat kum kara jong kasi isi meeting nak liang jungi ki kum kini lam kemat jong ka amsasta bat agak agasta. Hari ni kesini lawan banbu yang ikasti ha ko cembo jong chief minister. Abang ila persiang mani kendu ya audition minister kim sebenarnya po chamber lawan ru office jong state project director dia po disel ru dari director ru dan out of station. Dem tang labu kat kum kara jungi labu ya ka city ka jing ka ultimatum ke jungi na ka benta man perkemau sorkar banak liang jungi kat kumkarai ilabu hadu kalai putrik uni September bala raja baka sorkar kam la ban le kam la ban sim kido ki sinjam ha ka beli perkiu yang nikatulok jungi ka bangila dawa 6% dan nak liang jungi hadin ka lai putrik ngin sarai da ka jeki ka baklem bu por bat ka bagin sedang hi marsin kut jong di kalai pu jong di por bangila bu kalai putrik de ngabur ko jingkerpat syabaro ki peranin kay SSA ki jungi ba katkum karai ka ba kilarai katkum ka sisi ila pendep mentasni bat yesha hadu kapor ka bangila aipor yang sorkar hadu kalai putrik unu benai bat lada ca ka sorkar kam pensengap ikini ki jingdawa ki jungi ikerpat ki peranin kay bekilong ki blakre na ka benta bangin mi syakmat ban dawa ya kan ka hok ki jungi ka bangila prasnem memkenti mentang ila yai budin Andre ngim simlayo ya unu so ya kanu lu kaji persap nak liang kani ka sorkar pemerintah kalau nemo kering mo piong namarngi ya ka naka central kipha sa state pi yangi ngi hap opo kaji pet yung state of Meghalaya de
Ni demand baik direct caka state. Nomor beli nadu kini sistem ki belang 8Q yang saya kopi biru. Hai kini sistem ladap ni 8Q hai kini sistem lain sistem dealing baka jing tristom juga state government hi. Last ke bagi 8Q di haka house nem ajar kat ndriu. Lat ngam nota im simlio chu ka jing 8Q tu. Takadaw ngingi dawa baik ya ka sarkar nomor 5 ka hi ban sim ni ka jing bakli nam ta ka jing. Kemudian itu IP last increment ke bagi ngio sispa nyo persen. Kemudian itu IP berobor ngi yo 4%. Haman ka arsnem last increment ke bagi yo how 2016 yo 4%. Dia takadaw nomor beli ngingim yo kino allowance. Ngiyo be jaka fix remuneration. Takadaw kat kum ki sarkar ba dep kum baki ai ngi sispa. Palat kay sispa ru ki ai nomor house pa how arjan country kum perkemau IP. Ngiyo sispa nyo persen ka increment. Last bagi wani kendu yo education minister ni last minggu dulu education minister ulah kerja baik belum bahkan ni baru apa song karai jungu CM wal ada education minister ulah penpau lem kaji sukya nam tajungi nrei ulong hi baka bakut hi kedeka kajing rai kajing sim rai kajung CM ni nak liang kasun kajungi ngila posang manbu appointment la arbanai kinti nak bentau now yau CM regim sim layo de kamban si ini hadin bawa ngila khot naka CC meeting kajungi bagi long ke po nong strain ngila khot dia baru kinong mikmat ke jungi na baro ko ke state mkhaliahi ting lesim no ko rai belong ba ngal kaji mopskap jungi ngin bu no da kapor bat him ju kapor pada ngimban se bangin bu ya kiniki jeki jungi namar kumbangan seperti mau ipi kani ba menta namar kani ke jindawa jungi kam de syu bangi dawa tang hauni usam arzar saw nadu usam arzar khak khandai ngila tho sti chaka government bahkan perkhat e na menta jungi namar beli ngi kajing dawa ka ba ngi dawa khmat hi mensua ka long ba in ka state hi kan sim no ingi saka kan mat so ingi saka state department perikam sim no la kamta ngila persang ru ban kerpat ha ka bede ban perkhat ya kajing siu jungi ketang ba ngim don kam ban mi surok kumne ban dawa ban penki ya ka tulop jungi tenre nadu arjar ka khandai terten nadu bilayat kan nim tang layat haduk menta haduk nyau menta kesni nyau teligi memberendam ngila adat samit ngimsim la yo kanu respon na kalian ka government tadaw ngiman se ba ngin sim ya kanika sinjam ka pumta ai kinu kai bro khoi kidon khat arjar mentana nomor beli exactly ngimtip nomor beli ngidang up yaki report na district lu nomor beli ka sarkar menta gitu ki school ki ba gila resign lani kidon kinu kai larung siki government ru ngim pat yo ya ka amount ka exact number jungki teachers nomor kidon ki ba kila appoint regidon pre ki ba ki claim appoint dia hakani kasi pemerintah long exact ya ka mau mentangi dang dap samit ru ya ka RTI ka government bangin pan ya ka jingsa ya ka jingsa jongki noi ka sisi apa ka sit ki jung ka teacher association kan kawi mo amar belingi kidon lang kiri perok napo garbils mo dan mar baka kami paji ka pemilik yawan de kidon ki aya karteng ki jongki ndre kemudian hari ini i presiden jung mana mikmat nak yang ki garu ntai mensuar mar garu kadon betang kuwi ka unit hi zaman tak kelak ban spread out mereka agak saru ketika member ketika part and parcel juga amsastahi di ketika stasiun kadang tanggawe namar beli nak yang jungki ni garu presiden jungki bami khmat naki garu udah working presiden jungka amsasta ka jungi habi di buat kata kajing ut baca itu lop ngiru ide gibe gi bangila mi khmat haban ya karena rahmat tenre kemengan itu ipi dengi kenya dengi simi ka reality pada yang ini SSC ni cungki mancing komedi mo especially kumengi hapo KLP section ni tentang arngut kino hikai bakin hikai nadu pre-primary kelas nursery KG 1 2 3 4 5 new class ni tentang arngut te barobor hi kemencing komedi ki apa ini be hikai bat rengkat kajing ya stu jumut lang bat kino hikai kadai baki bakin rap lang nang benta itu helper i jungki mo terigidon kat tukat ni ngimla banlen kidon kat tukat niru ki bangi lap sisa longba kum haki ki bun kliki kis nilaya kun persya kata namar belum beli kadon pada kajing ot palat put jongka menjing komiti nak bentaka tulop kujungi ti gitu ru kumbolong mentang kat mayat kisi nila sangla ban resolve namar kumbolong mentang ike kajing dawa ka bangi laya kun mun chua hadu mentang ya tulop kujungi kami ya chu lingba ya ka menjing komiti kelawan baik direct ya ka haka personal account kujungi anga Livingston G moment all Garo Hills SSS School Teachers Association ni president all Meghalaya SSS School Teachers Association ni working president wa singa amsasta aro agasta da alo dingtang mansa state government na chief minister na singa
jingni salary ko bariatan ni gemen dorma ko bariatan ni gemen singa da lo ultimatum ko na ha singa yang gapa geni tarik ya jani September ni geni tarik ko ba singa thura o deputy commissioner ni tru singa chief minister na tingtang macam sini dorma ko bari thara kali bariat Cina kamko ka Cina singa ultimatum ko na hacem singa mambo ko bolang dongjani gemen yang gapa sini tarik ko singa nongstoy no amsasta aro agasta ni gise pucha meeting e decision ko rathai ha dalo decision ko rai singa ultimatum ko singa state government on thai ha onthani gise bon dalo government singa mamang ko ba kurang onjagin chim ode singa mamang akan sakali dongjagin chim ode singa dengtang macam singni honorable chief minister sir Conrad K Sangmanan ki angat nang namrika chini issue rang ko ban aniat phachina singa namen rutaha bulsi sku gapna singa ha singa bulsi chat ongjo khajagini chidok chisni chanem bana uremen nita bulsi na singa ut pen singa na si mang government ni singa chini demana ko chusokat pachina singa ha diba taluna khangkhang ba chat mamang chusokat ni kun kuja singa batang gamen somai rang ba bangin singa reminder rang ko chana ampul giza na ha ande mong ba singa mamang chusokat ni dongjani gamen singa daode government nakaba uya singa nakaba information ko government na singa unat nak nam kinga singa no time to wait for the state government singa government ko singnak da somai dongja ha tau singa dite somai na singa ha oni gemen tau singa ya kolachi thari kan singa bonchut ko bang ya jani kolachi thari ni jamano singa talgaba singa state wide agitation ko singa democratic agitation ko singa ye silongo jingja tan ko daken aron ke tengah dingthang mancha education minister honorable education minister sir rakam isangman ko bachinga molmolatinga tharaken chingni issue rangko na ba pick up rapachina golpo phachina na simangni dingthang mancha chingna grongani insurance ko nani agan mangmangni chingna chuongja andiba chingna practically chingna dingthang mancha da alo khamchi chuso adani ko chingna nanginga oni man da alo chinga mamang kham ben plan ko kija chinga andaka ba assurance rangko chinga rachaknang da kusiongja manggapan chinga ya chingni dorma ko bariatani yo chinga kolgrek bunga kolachi sotbri sotbunga ba sotni sochet ndak ba bariatan ni ko chinga namen jegalinga chinga opos ka ya nak ba chingni dorma ko bariatan ko chinga rachak nak da kusiongja chinga chugam percent no government ni union commission finance commission ni revised fee structure phangchake dingtang macha chingna da alo chingni dorma ko ba chugam chingni ma nanga chi ke chinga ma nanga onke chingna dorma ko bariat china chinga state government no molinga anke dingtang mancha ya state government na andak ba rakap ba chinga uyatan ni ko chinga makratan ko not painga dingtang macha chingni demand ko da alo chusok acha hangwang ode chingna SSC teacher rang da alo ni chinga onne chinga anti gini ko chugumuk chinga somai ko onninga mi anti gini ni gese po chinga mamang ba akan chakani dongjagin chimong ode chinga rakap ba jaku dia ni ko dakna da chinga amsasta chingni SSC teacher karum sekarang jen khasiat ni onga aro agasta jen chingni SSC teacher karum sekarang garus ni onga chinga da alo dalgap ba meeting ko dakke riang bus ni tarik ko chinga meeting ko dakke chinga dalgap ba jaku dia ni ko government ko chinga dakang somotken aro ni ko chinga dakjaude aru no chinga chuso kachore aru na bade rak badda chingo decision rang dong ha talo chinga chingni ground preparation ko chinga government baksa daknak da ready ong ha cha don thong jawa chinga don thong chong ochowa chinga mamong dege ba dalo chingni banga issue rang ko government machota ta hoba chinga yes enhancement of salary ni gum chuso kat ko jani gum chinga ni dongnak da chinga somai ko ra cha jawa ha chinga rakken ja ku den ko dakken yerang ko sana kana mthela